Тыһынча 900 агыс сыллааққа сетини сүббекке күнүгер, үөһэ бүлү карбалаагар, дөлөкөй диэн алааска, солотурап кабырылааққа үһүс уолунан Николай Якутскай төрөбүтэ. Коля Золотарев үөһэ бүлү осколатын үөренен битерен баран, бүлүгө киирен үөренер. Онно осколаны битерен баран, балыкка өлели сылдьан, уонагы саастарын толбут уол оҕолору байына үөрэ каалалларын туһунан истэн, байынкамаакка баран хайылыынньа биэрэр. Дьиэти курдук алаас сакатын оҕото, киһи санаан дааны билбэт, түүлүгэр да көрбөтөх дойдутугар, илин диэкки Владивосток куоракка байыннай осколаҕа киирэн курсаан буолар. Кини курсаан үһүс курска үөрэнэ сылдьааран Коммунистическая партия кэтер киирбитэ, оччолорго уже кини өйүн санаатын сүннүн туппут уол этэ. Николай Гаврилович взвод командира Дуганастах, старший лейтенант, үөрэгин битерен аны ханна хулуспалы барабын диэн токуйга түһэр. Онан кини арка, бу илин эттим бартын көрдүм, хоту дойдуну билебин, онан арка диэккени аны дойдум сирин көрүөм диэн Молдавияга пограничный частка службага анатар. Молдавияга тиен сулуспалы чаагар дубассарга келбитигер. Погран заставы начальника мин 3 сыл болду отпускага жатагым диен Николай Гаврилович аяққа менен заставы начальнигин солбиятчыннан ананаккалар. Эдеркен Николай Гаврилович Золотарев бу заставага үлели сылдьан араанай киһи үөрэр дааны соҕор даганы быһылааннарыгар түгэннэригэр тиспитин туһунан кини кэлэн сурубут Илинонна Аркадьин романыгар киллербите. Николай Гаврилович Молдавията кинияка 2 төрөбүт дойду болбута. Бетахтарыны мин төрөбүт дойдум. Киһи болан төрөбүт сирим, сака болан күнү көрбүт дойдум. Үөһэ бүлү улууга карпалаах нехилеге дөлүгөй көлүө үрдеден ахтар. Оттон суриятчы буйтан төрөбүт сирим Молдавия дир. Кини Молдавияга, очулорго Молдавия Тирасполь курат улаханаңара еврейдерите. София Брунер ден күйі көрсен оны билсер. Билсен бу күйі сөбүдүр. Бу күйіс Коля Золотарев көрсөнүннене бете билсер оллаха бит. Ол ола бай сенге гылыгыты болан, бу тулаяк агалары эрдер бит. Икеяк күйін ол бу бустак үлелер көлелен иитер ие оғытын. Тулаяк күйі жадаңыны кәргенілар кымыккінден олдарын саңараннар, Софияны кәргенларын бабан көрспіттер бит. София қарартырдақ бай кыз, онтан өргенен бу уолын кыттамас тас курдук арақсы бит. Онтан Коля Золотарев кытта билсен баран София соғар. Бу жадаңы ден арарбаттар эбитту, атыны омук денеме арарбаттар эбитту ден наха соғар. Тоғы детекіне еврей кыға атыны омукка кәрген таққара итағал бұғытынан олық бобулах әте. Николай онна София Золотаревтар ыл болбу күннері атыржағын мандagi күні. Бу күні кинилер кәлін дағаны, оғылары дағаны, әбәхәт бірағынықтан өрен көтен атараллара. София Синовна Николай Гаврилович бастако оғылары уал кинини бүлүүден аттабыттара. Тоғы детеқа Николай Гаврилович төрәбі дойдутун әбәтін бүлүү әбәні, тоғы түрдәғын ақтара, кыданнақ тымны кыһыннақ сақатын сирин кини күннеті түйлуар көрірі. Онтан күйіс оғыламыттара, күйіс оғыларын сақатын сирин улу әбетін атынан Ленаден аттабыттара. Бу оғылар паспордаргар еврейден сұрылбатақтара. Якут, она якутка ден сұрылбаттара. Николай Гаврилович өтбітін кенне уола Вилюй Николаевич сақа сирер кәле сылджаран бу ағатын буыргар кәлен барбыттақ. Онна кәле сылджан кене паспарын, хәбескай паспары, бияқа көрдірбдемін сақабын денкен туттанаққан көрдірбді, онна якут жан сұрылай жерді. Бу дағаны көрдірер. Николай Гаврилович кәргенер София Евсеевнаға ытықтанар, убастанар, аға керген боларын.